Harambee Stars. Harambee Stars. Timu yake bururi ya mubira. Yes. Yenradi kana hende kurai na mubira munene muno guku. Ureta gweshani. Not long ago. Chan. Reke tuge anake amagutha akagire. Ni mathu kuma Samuel. Mere ro besa ri. Ugatheri. Ni mamuthu kumanga. Na nyumba ici ingi cia affordable ri. Makiringo mundu nyumba. Yes. I hope ni maneirwo. Yeah, I hope so too as well. We'll follow that up. Yes. Na tutiagethire muno cani twacokia tukirwo pulo. Kenya hapo na manyumba senu. Kenya affordable sen. Tulikuwa mmeambiliwa ngapi? Zilikuwa zimefika milioni ngapi? Daddy. Twacokire tukiwarumio. Yes. No ri ya mufia turarumirio ira. Na ni kile kinaitagwa kishapo. Nasikia apiga ua. Maliza. Piga ua maliza. Mitura guthiwo riri. Hethi mwetagwo the Lions of Teranga. Aya ni a Senegal. Yes. Senegal. Ndu wandu rai matoyo ko nikuo riu Sadio Mane accumate. Sadio Mane is a big name. And a few others as well. O Senegal nikuo mena president moja sika niko. Nikuo. There is this young man who took Korea. Dio FA. Turaole ne wako. Tiraole tiwa Senegal we. Senegal muthodi Stacy tarona ithe dio FA. Okay. Agane FA yokora. Ai turaole no wa Burkina Faso. Ko ne FA. Ai. FA ka ne FA. Also a very young man. Is there please them. Leo turaki na muvira turathakagira Turkey. Yes. Ni twathakira kura ihu No na reke tuthakire ku tondu ri. Ko turathakagira guku ni tungiagia ico no. Ni irumia. Tondu Harambee Stars tutwendete we please. Timu itu ya muvira. Iria tutigitia nini tuthakagire ligi cia Singapore. Rotina kimwa muno. Turakimirwo cigana. Ari athaki 11. Bao icio cingirahirwo muthaki wa Senegal ri. Anana mangirainokirie mundu ngima. Hari athaki 11. Yes. Uguo tanana o mundu ni arahurire bao ngima. Turaguthirio kindu gito nane mutungi. Iyo ni baya. Inyanya kibo. Jehogo. Tutinagiona kamwe. Kibogo kinene. Ona kamwe. Ona kamwe ga gufuta mashosi. Na docio na tirare friendly match. Ukaribu ocio ni uratori. How is that friendly? That is very offensive. Angikoro turathaka friendly. Yes. Makinyie nya magira rugameire hau. Ini matige show off. Iyo ni friendly. Iyo ni very offensive. Magitura inyanya ate friendly. Yes. And that is not our worst loss yet. So doke history of Harambee Stars ndio ora mundu wetagwo T Saigon. Ni aradikite some documented statistic. Muviro leto na kimwo muno ri. Timu ya Harambee Stars. Yes. History kuma we yathi. Twaguthirwo gwithio ku ya Jamhuri. Tugithakira ku 1965. That is 50, no, not 50, 60 years ago. Yes. Twathakagira guku. Yes. No igwa na Jamhuri ndi. Jomori ari ku. Ano Jomo ku andu othe a thirikari meku. Yes. Twahurirwo cigana bao. 13-2. Ndio tugithia half time ri. Ghana ri the Black Stars ri. Mari mbere 11. Dakika cia mbere 45. Kenyatta akiuga horo ni undu wa itu.
Kazi gani? Akia sasa wewe Koinange. Sasa hii ni aibu kubwa. Ngoja muthenya wa Jamhuri. Wewe si kuaibisha nchi kama hii ambayo iko huru na kutupiga bao siku ya Jamhuri. Ngekuwa si urafiki yangu na wao watu wa Ghana, mimi ningesema watoke bio. Mageugagira wa ikwa ndege. Half time kinyari. Jomo sasa wacha watwangwe peke yao. Na ngemaikaria ringi. Hatuwezi kama hali ni ngumi, funjo, mateke. Na kilio. Kipigo gani hii? Hata wale watu wa VUK wasimamishe matangazo. By the after mouth to 11. Muthaki ni ahurite ngima. Magithi half time. Na utingiona mamura atiriri. Msei. Msei unaweza kaka. Uwezi jua mambo ya half time hii. Tunaweza komboa sasa, hiyo ni kuitisha inzi sakame. Dakika hiyo itoke wapi? Ipigwe na nani? Hii ni hujuma kubwa. Hatuwezi kama nchi huru kupigwa mpira namna hiyo. Kuna mzee weka katu. Ya Mungu ni mengi. Utaniambia hayo mpira ikisha kwisha. Ni dagi umereria. Ndio mdagi umamume. Na mwaka matigwa. Akibura. Mzee, tumemaliza mpira. Kuna kile mumeongeza? Tumejaribu. Sababu kwa ile 13 ni kama wako na 11. Sababu tumeweka mbili. Sasa hiyo ni kukosa adabu. Mpira gani hiyo? Akiwa sikinyeze sigana mbio mbio twe gatandatu na mufira uthiragana ndagika sigana naite twe akaigana ndio twe hapote mo weterere tungifunga inge ithatu tuikarange leo ni sigana leo ndagika ine icio mbio Nogero ndagika ithano leo mamba ni sigana iria 11 tutingihota gukombora. Rĩu nĩ ndĩrĩ turahũra. Anake aya nĩ mekũrĩte mbio. Kuria nĩ mekũrĩte makahũna. Na nĩkĩ wanacheza kama wale ambao wako njaa na nchi hii iko na uhuru yetu. Sasa 13 hiyo ama ni vijana wa KPU. Dume. KPU dume. Hawa ni vinyangalika wa KPU. Hawa hawawezi kuwa wazalendo wa nchi hii na wapigwe mabao 13. Hawa lazima ni vinyangalika wa KPU. Piga harambe moja ni Tuana kirumio. Wale 65 na cia irari. Wale ule 13. Ndio tu. Asa. Roki wako tena bao inyanya. Wake pogu. Aria mari ku hindi ora beroreire Jamhuri guku turiri. Maiguire ati ona tikabithio turaigua na biombo vya habari. Na turathakira taki. Mari hau mugathe amatongoretie Jomo. Johnston. Sasa mambo ya haibu hii
Inyanya na 47. Ono ko mo ni o maraguthania inyanya ri. Tungiraririo horo cio o. No inyanya friend riri. Ya no. No sene gone kuiganithia. Hiyo sasa nini? Hiyo si friendly. Hiyo sio friendly. Hiyo ni kutujifichia. Oh yes. Inyanya ira dakika 48. Iko imara. Imesimama kidete. JKA imesija. Na tumesija. Leure. Yes. Richafo. Iwakorwo wikindu ikoragwo muno kiugo richafo ri richafo wigua muno siasa-ini. Yes. Political appointments ri richafos are always just over yonder. Yes. Depending with the situation. Yes. Haru goko turuta wira ri. It would be very technical to have a richafo. It would require very heavy planning. Yes. Yes. Ati igwa tene gwe kwa richafo ri gatonya arehe jajo. No agojiri no arahumuka. Na akuni ni warauga na mashte. Waraiga ni atha. Kana mleka nyama choma na DJJ. Yes. Kana prince imwatho mae mohoro. Richafo here is technical. No siasa ine no iguaga. After they with the muhu. After the shift with the passing of the enigma. Maoto ko igua kao. Kaudu. Yes. Actually it is in the offing. It is in the offing. Origana na magatheti. Yeah. It could be in the offing. Na kule me kule atako Maria mushi. Kuna watu watasogea wengine. Kuna watu watasoga. Na wengine watatemwa. Sasa ina dependigi. How what's your weight? Yes. Kana at that moment kuligana na kiundu kiria kira necessitate gwika changes. Yes. On which divider are you? Absolutely. Tondu wana igwa richafo ri. Wamba okeyuria. Ucio wina manya ma ku richafo ri. Mwitainu atia. Eke wira and otherwise. Because political appointments do koraga very much choice. Yes. Taru cabinet ya bururi uyu. Yes. I think kemera giki ri they has had reshuffles. Oh yes, ona kwende yeheretio yo. After hidi ya maandamano ma Gen Z ma 2024. Yes. Never mind walirundi kama wote. Na wengine tu somehow watu akatukomea na huko. Waka tokapo. Koda. Era we ni watu matarenda. Wina ageni. Tugwethera handu ndukarire na hinya ya kurira andu mamone gukuria utahuna guku. Gavana Sakaja wa huko gatuzi la Nairobi ri amefanya kalishafa na yule ambaye glaring mwenye tuna notice ameguswa ni yule anaitwa Chobul Musiria. Musiria ni thiururukaga irabu-ini akihoragia rwimbo. Yes, okay, anyititio. Jina langu ni Geoffrey Musiria, katibu wa mazingira gatuzi la Nairobi. Naomba nikushike. Oshie ndio metagwo chief officers. Yes. Nitawa ma PS thini wa counties. Yes. You know, in politics, hard work does not pay. Not always. Not always. You see, Musiria na drafatara kwirwa atiriri. Goko ne kwirwa oya bro. Hey. Cheza chini. Orara Yes. Te wagthi muno. We twezu kutothomia yo tukerwa atiriri. Wayo wira urute ona ukira munene waku. Siasa ti oguo. In reality, because ideally he would not need to be told, he was more of the face of Nairobi than the governor himself. He was very pronounced. And you never outshine the master. Yes. Or even the master wakes up and in an hour of those things you're outshining him. Utakibia. Sasa nasikia amepelekwa mahali panaitwa customer service. And public engagement. Yes. Kogwezi ane gwetagira andu handu
tona riu ndiria cia ni ari move around muno Bere obatie kwamba kuyuria ri atiriri. What entity are we talking about? Yes. Nĩ kanjũ. Ũcoke ũheo wĩra ũrĩkũ? Wa customer. Na customer cia kanjũ nĩ mũno a license. Mai nĩ ma kanjũ. But there is a different department. All together. Yes. Rĩu kĩrĩa ka nĩ kũheoka mũhũri. Ũmahoro nĩ atĩ mawĩra-inĩ rĩ. Yes. Nĩ kũrĩ wabici they are neither here nor there. No gũigua hau tondũ andũ matikauge nĩ wabutirwo. Na tondũ watho nĩ wathanĩte gũkorwo na department ta ĩyo rĩ. Rĩngĩ No ndĩrakwĩra atĩrĩ, give it up to Musiria. Nake akĩmenya rĩu nĩ akorio kĩrĩa rĩ. Bara rĩ. Airline. Yes. If I was Musiria, right nĩ ingĩranjia ku entertain rĩrĩ. Possibility ya kũmenya ingĩrũgama nao. Harĩa arĩa maretha gĩtĩ. Yes. Onokorwo nĩ DG. Never mind position hiyo ya DG. The deputy position. Ona andũ matakĩ mũmenya. Ona ma MC mathiko organizer DG yaingĩra. DG kwaja deputy governor nĩ gĩtĩ kĩmwe kĩa iria ikoragwo ciĩhumbĩre mũno. Yes. Well, kona gwaitũ rũgongo nĩ tuonaga is very, we have a very visible young deputy governor. Yes, it depends with who is governor. Yes. But most governors don't want their deputies to be known. Actually, very few deputies have handled magathĩ ma kũrenga. The commission ni muradi. Kafaga manetererwa kauma China thutha wa mĩeri ĩrĩ. Hawaruhusiwi kukata utepe. Ucaini gukira gavana. Musiria ngwĩciria kau nĩko kaũndũ karĩa karekire atĩa. Karamũrĩire. Malaika mramwĩra gavana unajua sasa vile yuko huyu anaenda sana. Actually kiundu kiu na ndo wana diru na teti ni umoiri. Yes. No ukoro munene we mwene ndae na problem. Yes. But the people around him. Yes. Makajia kumurai na munana mundu wathi ni aretia giki gite giaku. Na no mundu ne ta mararia na babu wino magai. Mundu wathi wa kumuroro mundu. Ndi mona ngetha na gakuya. Na mundu ni ai maundu maito muno. Mwenye kwaja yumira gitona yana uru muno. Uyu kwaja ngirugama ngari iguru uguo kidogo. Maundu maitu na gutuneana kiriu. Siaja giugo munene akakira keoria. Itatiga. Na rimwe from political observation and experience rimwe munene nake ni aciragia ati ni baharo areheria akamikuria. Iru nige agakuria opposition. Yes. Itarariho. Yes. Agiciria ati ni kaundu kanini akuhura ri. Akauga tatiga. Agakora ni ndamathia auburi. Yes. Agakora ri kiria rekite ri. Someone was patting the dog. Riu ni erwo sa. Sika. Uria munene wa bururi. Nigithia rige kagaruruka munene kiuria ya mweheragia wa akiugire mundu Yeu tugire mundu ucio migire ekurira mathire akome nake amurihite murimia tandarama sakada ni abatia menye musirio uyu ri Ningĩ ona nĩ wega wĩna mũndũ ta ũcio in your administration. Yes. At least ũkonekaga ta ũreka ũndũ. And it's also a very good distraction kwĩ bara iria ciragũka. Yes. Ũruga bagathogwo nĩ handress kamwe. Ai mũnene mũndũ ũyũ na matigĩte arenda. Mũndũ ũyũ rĩ kwaja nĩ aroerwo thimũ nĩ Ruto mũno. Mũnene kwaja iguĩte ũguo. Atĩ? Wĩna ma. Ai katiriri mutware kuria tuburi-ini wabici ko hau
Wera githogo akamweheria rimwe gukagira na rimwe gugathuka rimwe wata gwĩcia atĩ wera mũndũ shu we auga haya kana wĩngatithie Tommy ũmĩingatithie ũthiĩ ũmĩingĩrĩtie mahuti-inĩ andũ marigwo nĩkĩ ũcomokete kũrũmĩrĩire politics siasa sio rahisi but we wish him well ona kuga heyo kwa customer engagement you know he's a very effective officer. I give it up to him. He's a serious performer. Yes. Ona ko no acenjie na perform no areheo kaundu gatarariho every material ne thangenda na bote Jumatatu nginya gatano kwegagara shamania na board chick na Thaya Dennis. Karibu sana twegagare na section Goni Wathoita leo thĩinĩ wa kwegagara mĩtambo-inĩ ya Kameme FM. Mini o me holiday leo acio that is mathukuru ma muthingi na ma secondary na ngweciria nĩ tũkinyĩtie kĩnuthu kĩa holiday bado we almost halfway November yathira November ikiisha kwa sababu mwezi ingine ni December tene anga tutiahinga muno December acha no twahinga thukuru kindu November igithiririkira twahinga riu kiumia-inĩ riu ta gĩkĩ kana kiu kĩngĩ gĩũkĩte November igĩũka guthira mũkaihingũra kiumia kĩa mbere kĩa January kana gĩa kerĩ nĩ kũrĩa maũndũ macenjirie riu thukuru ihingagwo tene nĩgetha kĩgeranio gĩgĩkwo rĩ acio angĩ makorwo mainũkĩte makorwo ma excuse-ĩte mathi na mbere wega nĩ ũndũ wa safety ya kĩgerio na kũrigĩrĩria ũici na nginya nini environment njega ya the exam pupils and students ndio riu ciana nyingĩ rĩ cikĩrĩ gĩcagi it is a customary for us ũgatwara ciana arĩa makoragwo na gĩcagi kwao maikara kũu a week or two yes na angĩ magaikara kuo holiday yothe so by now okorwo matwaire kwahingwo ũguo rĩ of course they have now adapted to the system and rural life. Yes, they know now rural life is programmed. You don't live haywire. Yes. Kau maundu mekagwo na mutaratara. Yes. Nwe kundu marathi makirwa atiriri. No cio wakia TV. Ni saimo. Goko yakagio thaa 10 na mume. Makarigwo what are these? Gĩcagi TV is not an all day affair. It is not an all day affair. Kĩu ndĩgũkĩhiũha mũno. Gũkũ nĩ kũrutagwo wĩra. Ona mauga atĩ nĩ kũrera thayo. Yes. Kuona TV mũthenya mũgima. Yes. By now rĩ matiagĩte nguo ngĩtwo Gashu. Nĩ gwĩtukania na tĩri wake wa rũgongo. Yes. Rĩu maramenywo na kĩrĩa to Crocs. No he Croc rũgongo. Croc ya rũgongo ĩtagwo thondwe. Now, there is one very preferred one because it is environmental friendly. Heka brown keho. Yes. It's very popular. Na gakĩtwo nĩ mũthuri we ikagĩtie tũmĩake na mũbuto wa material. But that shoe is very popular. And for some reason it is actually long lasting. Nĩrĩ maica. Thondo ĩyo ko ĩkuĩrĩirie kĩbrown gĩtĩri cream kĩho. Hau ũguo. Is an ivory color there about. Yes. Rĩu thondo iria marathi nacio ciana cia Nairobi rĩ itirariga tondũ nĩ mona tũbururu. Tũrendi. Twĩna maitho hi. Hao ni wageni. Yes. Nĩ maracemania na ũkaigua habari zenu. Sorry. Nĩ inyuĩ a muziki. Nyenye ndio mnaitwa. Ni Chantal Mokami. Atendo. Chantal Mokami. Mokami wao. Mokami wa mam. Maitũ gwetagwo ũũ. Ati? Mama yako anaitwa nani? Anaitwa Susan Warenga. Kari Warenga wa Karanja.
Huyo wa guka yetu ndio Karanja. Kai wale yatiriri. Ingenda thiria motegia ikoni waringa wageire ciana. Mama yako anatoaga kasi. Kishagia dunia hogi. Ni ahogi. Anamenya ciana nacio ni correspondence ya muno. Na no mwana de kuhenia. Nimemenya mwana wake igua kamwa. Manjithio ciongi. Urure. Mama yako anatoa kasi wapi? Anakuanga kwa klabiko hapo Park Road. Akiwendagia njohi. Na waigua horo. Aigua horo. Ndodi ngimaka kai wari ngari. Hiyo umesema anakuwa inaitwa aje? Ate Supermabo. No gwiraga. Tiho ngiuma. Tiho ngiuma. Sasa mumetoka kwa wapi? Tulikuwa tumetumwa kwa Uncle Sharago. Na kwani mmepewa paka? Ngite nyagu na katori. Amesema imeshiara sana. Adoro ogori. Kiwewe mwasi na dada Sara li. Reji. Ukakahi. Kunja kajana. Wewe ndio unaitwa? Unaitwa na ati Bladon. Hiyo ingine Muraguri. Ni Muraguri. Sura hizo ni nguthiite ucihanania. Wewe ni ule baba yako anakuaga kwa Mindia. Haya. Munakuwa wangapi kwenyu? Kuhunga ndetuhunga. Na nikuulize. Alirudishwa kasi. Ako kazi. Ile hospitali mama yako alikuwa akifanya kazi. Ni ile ilifugwa. Ni vile hata mom anapanga kuenda USA. Hata US no akatiga muthuri. Isi cierekeire gutukoro haha ni guthomera haha. Isi ni tukurara wa macaria. Aya, githe tuwe kirasi repu hapo. Aya matanye. Aya ari. Githiwe wa PTA. Ni ugutanya aya. Ciana cimenya theru maica ma rũgongo nĩ cio gũkomba. Mabundithio cio nginya rũthiomi rwake rwa ngombo rwa gũkumbata. Ate no cio itarona. Coka thutha. Kaunta cia nduka cia ici igũrũ. Haya ni ule mzungu. Jabo, how are you today? I'm fine. Shasha sent me. You are so. See what? Ate malaria queen. That one finished kita. All right. Yeah, you are went. Where is money? Shasha said atapitia. Just like that. Nyakoba. You know Koba. Koba, don't declare your intentions. First acquire the goods. And then when they ask for payment, commit with saying you will talk. Kane mukuonana. Yes. No, that is mama ni maigiranite na rugongo wega. Riu horo ate na makamenya to ginya moni mugate rucini. Yes. You can substitute with something. Makamenya there are some accompaniments. Cioneka rungu rwa tiri. Things of Mugoda. Yes. Can substitute in blend. Yes. And mandasis. Not all dogs are pets. No. Some are wild animals.
and very unfriendly. Nienyerie. Wai! Moti tengera bro mwana ucio na guicio ni nguruki. Nei kumure no itimui. Okay. Neke na muthungu. He said dogs, they want to kill me. Those dogs are so bad. It's a bad dog. I go, oh, kwa kunaga good dog. Good dog is your grandmother's beagle. Na wahana ndamwiciria guicio ciake ni tinae ni. Irekeire aya ai. Amena mbeca cia magokiria thieru guo. Marugama na igoti. Ane mekumuohithia. Tiare itu arumithagia tukero tuhake mutundu. Acindano ya ngui ni akuriha. You know you have to assess progress. No abe kurigwo ni mwana. Othie tio kama okoria megokerwo yari amete iguru. Atekana ne mathire kugeithio cũĩ ũngĩ. We mũrĩmo wa rũĩ. Okay, well they actually went like 12 kilometers. Okoria walipelekwa na Uber. Ando. Te Uber. Mwandire haha ĩ. Na nende meire marore itu. Burari ngameke atia. Marare. No mena njage wa mũrũ wa nyũkwa. Kau nĩ karĩa gakorwo kũ. Kaloko tu a guide. Na nikamenya gukinyira matunda. He's a daredevil when he wants to prove a point to these wannabes. Na niko uria maringaga mugogo-ini. Yes. Makiringa rũĩ. Na rĩmwe nĩ gacuo gaketetie kĩhonge gakĩganithia. Mena njage mesa ma. Njage rĩ. Njage ona gũtirĩ mũndũ ũtamũĩ. Acio na mangĩtukĩrĩrwo nĩ mekũrarĩrĩrwo kũrĩa makinya. Ningĩ njage nĩoĩ kũrora itu nĩoĩ mbura ya gũkũ. Kaĩ ka mĩaka 12 no nĩ kamatura nguru fulani. Nĩ ka metode ya mahuha mbura. Kamwĩthaga. Mena mwĩthaga ũcio rĩ. Arĩthia wakora rĩu cũwe rĩ. Nĩ ũndũ wa gũkũmbũna tereni ya rũgongo rĩ. Cũwe rĩu in the local duka nĩ athiĩte akamathimithĩria o mũndũ tũkobo. Tondũ tereni ya kũu nao nĩ ĩtagia kobo. Na makaheo tũrũthanju twa gwĩtirimia. Mana pygmies of Congo forest. Na mbũcũri yaritaithirio rĩ nĩ cirikoretwo. Wajoka koria nĩ mũmũkutagia ndawa ya atakĩrĩ mũrũaru. Gũkũ gũtirĩ mũrũaru. Ai, nĩ yacio arũaru mũndũ wakwa arĩa makondo mana. Nĩ irio mũrĩhe aciana. Hĩndĩ ĩyo karĩte kĩgũi kũu gatingĩrwara homa. Hĩndĩ ĩyo kakang'eng'anĩte na kĩgũa. Hiyo ni live. Ni live. Ana kamaro nini akiuga atĩ mwana nĩ arekuo amenye ũcũwe na mĩtugo yake andĩra ciao. Ndũkanaconoke mbere ya mũciari rĩrĩa mwana waku egũkũria ngui ĩno ĩkũrĩa mĩrĩo rĩ. Nĩ ngui ĩrĩkũ? Nĩ ya mũhĩrĩga kĩ? Ai ko irio ndo matigĩtanukagĩrwo irio. Aca. Uye kaũndũ kau na rũgongo nĩ karemire. Aca. Ona rũgongo they are past that. Yes. And even people are no longer that the integrity ya kwa kumeria ri. Ona yathire thi. Nimekũrĩra mwana irio. Station no mune gwasi emuhutu piu atanukire mwana. Nĩ akwamba gwĩtanukĩra.
ne dade kwamba teri Reva ikomira 51 iyo tatanuke iruo. I think we are the last generation of ya gutanukirwo irio. Yes. Nyoni cietagwo riri. The process is called you get me the word. Regurgitation or something. Uria nyoni ithie karia kindu riu karutira ciana ki. By today's standard they will say that is unhygienic. Yeah, and not progressive. Yeah, atanukagirwo biu. Wega. Kana twaiga nire tugetiria nginya mirimu. Mirini ucio nio mahingire chapter yo. Iyo twahingire gutanukirwo. Kana thia gutanukirwo irio matithakaga na wi. Acha. They are very serious. Yes. Muro tanukirwo mutahato. Ari, nuona station rikaleria. Matagitofoketie mugate. Unless for fun. Igwe ni twatofokia mugate wega. Ego tofokia utofoki. Reva ikomira 52.